Kedol nog sainmana India by Sri Lanka thungnai Sri Lanka two new squad announced only faika au squad nugui baksa borok ba husi nangjongnai baksa borok ba abo squad no nugui nai baksa borok ba pora sai ongjongnai mane hike santaka baksa news hebi tong au squad baksa obo tong ta set tong ta taka sabo India ni je head coach Gautam Gambhir jutan saiman boni je head coach Gautam Gambhir ni head coach je Virat Kohli bai Rohit Sharma no ODI series thungjaga ni tai available khair khatabo khakai umono Rohit Sharma Virat Kohli last ODI match ongnai na umon rok thungna tai thunglang umona kari nang khakayo ketau India team ni head coach kno sabo sain man na je Gautam Gambhir uyang pora khai ki jamela khai pai tong khata song world cup bai man pore ke somtai ke khakai tong Rohit Sharma jodin T20 ni bo retire nai pe kan ka aja go sabo captain ong na chung na ke khakai tong Hardik Pandya sibo captain ong na T20 o bagi vice captain ong fen somtai khakai tong man ta bad tabo khatam Gautam Gambhir je Surya Kumar Yadav na captain snami rakha bhai ke hai ke khai roma ba age asuk bosor vice captain ong phaimani ke bo captain me khambal bokha rokisen baiya gla hai je Surya Kumar Yadav to khushi nong jangnai bo tan tong thok jangnai tai Gautam Gambhir na bai ta borna tan thaima na kisa ke na gin kawang man tai borok kangma rok moni memes ke je Hardik Pandya Dhoni na gurumani phaingi bono bo captain rulia tai ko Ruturaj Gaikwad bo man liya to bo chance man liya bo chance mana nangman po chance man liya Ravindra Jadeja bo chance mania Gautam Gambhir pogi thaka Ravindra Jadeja bo T20 ni retire now bo ODI ni naya Gautam Gambhir pogi thangja khana je Ravindra Jadeja T20 ni retire now bo ODI ni retire ne bo pogi thangkhana tai ubun tui kisa bakhara kisa bajik to yang Hardik Pandya bin buri bo divorce jak yang go khana Hardik Pandya age vice captain tongman sijong khobano khakai tong bo si captain mana bo boni agin vice captain mania Hardik Pandya age vice captain yare bo tabugle bo agin bon vice captain jagan phase malia tabo ODI o vice captain Suman Gill tai T20 o vice captain Suman Gill no pura Suman Gill no permanent pura vice captain snami rakha tabe tai baksa borok hain bagin baksa borok ke shocking nang sa bai ko khai rukha ba tai kaisa ke je Ruturaj Gaikwad Abhishek Sharma chance mana da borok bu century khai phe ta pura back to back century khai phayo do Abhishek Sharma kla waisa bo century khai ga on pariban tai flop mang klai ka haipan Ruturaj Gaikwad man nang boilao 77 khai ka je phaso ongkhori on pore second ongkhori khai ka Ruturaj Gaikwad bagi pura belekin bakha baiman kong tan bagi hin Australia series thungpro century khai ga second je T20 series aur khai ga 77 te last 3 number bon bat khina rakha apro khai ka 49 lan mon pore phan जीवन select khaya ka borok मन jakta bhai ke bon select khailia tan bai bon khailia asbon performance kaham average banai ke Suman Gill assessment kabang kukta strike rate 153 sanan thaka kunu kom hai je te biwa jab har chiran le select on khaba ODI bhai select on khaba nok jan thaimano na Kolkata thungule har chiran na bahin bagai nai Gautam Gambhir banabo ODI select khair khata tai Riyan Parak ka bhai ke chasma khain Sanju Samsam si chasme Riyan Parak ka bhai ke chance ma khain munang wana nok sain mana je Sanju Samsam last match South Africa thungpura century khaijak ubon boni last ODI match ni ang kha khai tai bono chung thungmar nuglang na Sanju Samsam ni kapalta sain che agpro ba chance manya manya ta Gautam Gambhir phaima yagolo manyan ong khata angke bus anu wana ma phai ka bhai ke Suman Gill bai dui khan jago bhai ke vice captain man khata ODI o vice captain tai I jaga o T20 o vice captain kubun bolo pramama ni o jaga politics bagin ba umtai khai ta Gautam Gambhir song poila kam tai kha tai mani tai Kerala hol ke ba ODI ni vice captain tong mani tai Hardik Pandya ke ba vice captain tong man ta T20 ni borok mangni tabuk tai kurike ba future song ba no next captain future captain ong himan song borok kunin ta captain ong chance kuribang tai ba mangni vice captain jaga os kurike ba bhai captain mani thangnai ba Gautam Gambhir pura borole mani sibo kaisa che o jaga sam kaham ka kaisa serious an comeback khair ka kaisa sam kham khai tai le jutuman sam hamya mang bo Riyan Parak ma bhai chance rima khain Riyan Parak song kongman bon naijak match ba kaham ke thungi maya ba thangna T20 na no khana bana thungi me aro performance ba tiklai maya ba domestic cricket इसमें क्या है काम थुंगी मानो Riyan Parak से उल्टा सास मानो उल्टा Sanju Samsam से सास में एक तो वान मा सिचा कong नहीं छि Gautam Gambhir head को समय पर इंडिया टीम पर जामिल आसी खाइ रछि होता प्रोग्राम मारं खम इंडिया टीम ODI सब चांदमा कदम जन थाइमा न Rohit Sharma Suman Gill Virat Kohli Rishabh Pant Shreyas Iyer Shivam Dube Kuldeep Yadav Mohammad Siraj Arshdeep Singh Riyan Parak Akshar Patel Khalil Ahmed Harshit Rana ajago Sanju Samsam tong haipon ajago kaisa kaini catch miss khaika aro Rishabh Pant phaigo sinai ta Rishabh Pant bosuk bisi kurungman olas ba ODI thongani nango Gautam Gambhir delin omtai kamang so Gautam Gambhir kongnu moi tamakha ang pura moninya mang musuk ek second world cup ne jite he Gautam Gambhir kaisa kongna je jaga news pon ba sa sai ro tam kongna saima ka tolo comment kai